ya ibihe byiza nshuti bakunzi ba Talk Rwanda mwe natwe migano dukora umunsi ku munsi begaruka ku makuru ya siporo imyidagaduro politike ndetse n'utundi uyu mwanya n'umwanya wa siporo. Man United imaze kugarika ikipe ya Liverpool ngiye kwakira umwanaliste mu bijyanye na siporo cyane cyane champion y'Ubwongereza ni champion akurikira cyane. Rero nagira ngo mbanze mubaze uko yakira intsinzi ya Manchester United. Muhaye ikaze kuri Talk Rwanda bwana Mr D. Ya big up papa, big up kabisa. Kandi konze ko bafana bose ba Man United imaze gutsinda ikipe ya Liverpool ibitego 2-1. Ni intsinzi wakiriye ute nk'umufana w'ikipe ya Chelsea the Blues? Mbere na mbere ngiye n'intsinzi nakiriye neza nk'umufana wa The Blues wenda nk'umuntu warushungereye ashaka ko Liverpool insigama amanota makeya. Ni intsinzi nakiriye neza kabisa kuko itumye muri Liverpool insigama amanota makeya. Ikintu ejo Arsenal yaratsinze noneho Man U itsinze ikipe ya Liverpool. Ikintu ngira ngo uwitseho ubwire abakunzi ba Talk Rwanda ni iki ngiki. Ibango bana Manchester yabitsindishije Liverpool kuko match yatangiye igitego cyabonetse hakiri kare. Liverpool nyuma irishyura gusa Man iza kugira ndi mashaba ibona ikindi gitego. Ndagira ngo ubwire abakunzi ba Talk Rwanda ubije indani nyine byose ubivuge ibanga bikoresheje kugira ngo itsinde ino kipe ndetse n'inyungu ikipe ya Chelsea iri bwabigize. Ndagira ngo byose ubimanukire rimwe. Buriya ibanga rimwe mu ibanga mbonye Man ikoresheje. Man U yatanze Liverpool mu mukino. Yatanze Liverpool mu mukino itsinda hakiri kare ku munota wa mbere. Brian Mbeumo yarakibonye igitego nubwo Liverpool yaje kwishyura ariko Man yatanze Liverpool mu mukino kare kugeza ubwo Liverpool yaje kugeraho ubona ko itangiye gukina ishaka ibitego ikubita amapoto umuzamu akora amasefu ariko ukabona ko Man yagumye kwihagararaho defense yayo ihagazeho kuko Man uyu munsi numwe mu mukino ikinnye neza ikini defender yataka mediane yayikora ukabona ko iri kwataka Liverpool cyane. Rero sinzi nimba Liverpool yategereje ya minota yayo ya nyuma ariko kugeza ubu ngubu abantu benshi bamaze kumenyera ko Liverpool itsinda mu minota ya nyuma ariko ndagira ngo nkwereka kakana Liverpool kuri match ya Crystal Palace yize kiri butsinde mu minota ya nyuma bongeye iminota ya nyuma Liverpool yatsindagamo Crystal Palace niyo yayitsinzemo ngo mukino utakaza iragenda ijya kwa Chelsea yizera kiri butsinde mu minota ya nyuma Chelsea ikitsinda mu minota ya nyuma yinyongera muri make Liverpool ya minota ya nyuma yayo yajyaga yizera yarejeje abakunzi bayo kwitsindamo bisigaye byarayihindukiye ahubwo ubona ko mu minota ya nyuma ariho Liverpool itsindirwa. Mwenda ntago iyi match itsinze mu minota ya nyuma cyane itsinzwe mu minota ya nyuma cyane ariko ndagira ngo ubwire ko iki gitego Man gishyizemo mu minota hafi 80 yageze ariko nabyo yari mu minota ya nyuma. Ndagira ngo mbikubwiye ko nayo yari mu minota ya nyuma. So rero Liverpool ifite intege nkeya mu bwugarizi bwa cyane Virgil van Dijk ku mukino wa Chelsea. Virgil van Dijk mwabonye agafoto ka trendinze yambaye ijipo bitewe n'uburyo ya defense igitego cya Caicedo ariko ubu ngubu nabwo aho yagiye kudefanda igitego aho kugira ngo akore clearance y'umupira ahubwo akubita umukinnyi we Makaresta inkokora. Brian Mbeumo rero nayo nk'umukinnyi wari waguye abarusha ubwenge arahaguruka kare ashyiramo igitego cya mbere. Virgil muri iyi mikino ni mu bipe kandi Virgil nawe wari moteri wa defense y'ikipe ya Liverpool cyane none na kapiteni. Ubwo rero Virgil byanze ntago mpamya ko na Konate biba biri bukonde cyane. Mbo amakosa y'abadefenseri ba Liverpool cyane urebye nibo bayikoze Liverpool defense nabi. Mbo aho narindi kuri Liverpool ngarutse kuri Man U rero Man yatatse neza. Man yakinye neza irataka iradefanda babonye ko mediane yakoze n'umuzamu wayo yayitaba nubwo uyu muzamu atabonye clean sheet ya kabiri ariko uyu muzamu wayo yakoze akazi yakoze save yari igitego cya mbere kimwe mu bitego bya mbere Liverpool kuba yatsinze igitego save y'umwataka wayo y'umwataka wa Liverpool Alexander Isaac kugeza bakakanya utaratwereka Alexander Isaac wa Newcastle. Umuzamu rero arayifashe. Ndagira ngo nkubwire ko iyo haza kuba harimo wa muzamu wa Man U Ethan Bayindiri byari kugwarana pe uyu muzamu arayifashije cyane. So rero Man U Konzi ikinye neza defense neza Maguire iyo bigeze ikintu uvuze nashaka kugikubazaho igitego Maguire atsinze ni igitego ubonye gute nk'umuntu warebaga umukino. Ibi bintu Maguire ntago ari ubwa mbere abikoze abantu tumaze Maguire ni ibintu ubona ko ari ibintu bye kuko Maguire ni kenshi Man yagiye ijya gutera
kona muri ya minota ya nyuma ubona ko nicyo kintu isigaje, niyo mahirwe ya nyuma ibonye. Maguire yamanuka yajyaho ukabona ko Man ibonye intsinzi, ukabona ko Maguire agaruye ikipe mu mukino. Ku bantu batemera Maguire ewana, sinzi ko batamubabariye ibyaha byose yaba yarabakoreye kuri uyu mukino, wenda ibindi azabikore nyuma, ariko uyu munsi Maguire aratabaye ikipe. Maguire ni umukinnyi, ni umudefanseri, kandi ubona ko ibintu by'imitwe, ibintu byo gucungura amani arabigira cyane. Rero cyo wari wambajije ku nyungu za Chelsea, ntago wenda ari inyungu cyane kuko ntiri ku mwanya mbere n'igihe no ku mwanya wa kabiri, ariko byibura Liverpool ishyizemo ikinyuranyo hagati yayo na Chelsea cy'amanota make, kuko Liverpool ubu ngubu iri ku manota 15, Chelsea iri ku manota 18. Urumva ko ntago ari ikinyuranyo kinini cyane. Man rero konzi ku bafana ba Man ndakeka ubaraye neza. Okay, baraye neza. Nanjye ndumu Man United. Reka tuvuge ngo ni iki kintu abafana ba Arsenal ejo bari batsinze, bari bafite impungenge z'uko Liverpool ishobora gutsinda Man. Vugira ku bijyanye n'abafana ba Arsenal, ni iki kintu none bavuga kuri Arsenal yungukiyemo muri uno mukino? Buriya Arsenal muri iyi minsi iri mu bihe byiza. Buriya Arsenal niyo kipe ya mbere kugeza ubu ihabwa amahirwe yo kuba yatwara shampiyona yo ku mugabane yo mu gihugu cy'Ubwongereza, Premier League. Rero urebye Arsenal iri mu bihe byiza, iratsinda kimwe kiraboneka, ntago ifite umukinnyi uvuga ngo arayitsindira, kuko umurutayizamu wayo bazanye yizeye ko azayitsindira, ntago ari kubikora. Ariko kugeza ubu muri Arsenal umukinnyi wese ugeze imbere y'izamu aba afite amahirwe yo gutsinda. Kugeza ubu Arsenal iratsindirwa n'abakinnyi benshi. Ejo ni Trossard watsinze, ejo bundi ejo hazaza ashobora kuba areze. Arsenal ifite squad ikomeye, ifite squad nini, ifite umukinnyi n'umusimbura bashobora gukora itandukaniro mu gihe cyose bamushyize muri match. Rero Arsenal iri mu bihe byiza, irungutse cyane kuba Liverpool itakaje, ko Liverpool niyo yari yiri inyuma. Irungutse cyane kuko ubu ngubu Arsenal yahise yijya imbere cyane amanota 4. Ubu ngubu Arsenal igiye gusigara ihanganye. Nje ndabona Arsenal ishobora kuba igiye gusigara ihanganye na Pep Guardiola nawe umeze neza. Uvuze ikintu cyiza nashakaga n'ubundi kuvugaho, ikipe Man iratsinze na bake babo ba Man City bari batsinze. Man City yatangiye kugaruka mu bihe byayo. Ni Man City uri kubona gute muri no minsi? Man City uburyo ndi kuyibona muri iyi minsi ntabwo iraba ya Man City twari tuzi ya mbere ya Pep. Ya Man City yashoboraga kuba yafata ikipe ikayitsindira ibitego 8, 9, ibitego 7. Ari ibintu yamenyereje abakinnyi. Man City ni ikipe yarekuye Kevin De Bruyne kubera we ikibazo cy'imyaka, irekura umuzamu wayo. Ariko ndagira ngo nkubwire, Man City yinjijemo Marimushi, yinjizamo umuzamu wayo, umwe mu bazamu beza ubu ngubu. Nje mpamya ko ari nawe muzamu wa mbere mwiza kugeza ubu ngubu muri Premier League. No ku isi muri rusange ubona ko ari muzamu, niwe muzamu uhagaze neza cyane. Rero wakongeraho na rutayizamu wayo Erling Brot Haaland wagarutse mu bihe byiza. Kugeza ubu ngubu umwata kumurusha imibare ni Harry Kane, ariko Harry Kane yagarutse Erling Brot Haaland yagarutse mu bihe bye byiza, aratsinda umusubirizo. Kugeza muri match 8 afitemo ibitego 10 muri shampiyona gusa. Noneho akaba afite n'abapaseri beza, batangiye ba Savinho batangiye kongera kugaruka mu bihe byiza. Urabona ko Man City yatangiye kongera kugaruka mu bihe byiza. Ya mediani yayo twavuga ngo ubwo Kevin De Bruyne agiye biraza kuza kugorana. Urabona ko yatangiye kudelivaringa, yatangiye gukora ibintu byiza. Pep yatangiye kongera kubona ikipe ye nziza, arimo aragenda bikora, ukabona ko arakina, aratsinda. Haaland baramupasa, Haaland aratsinda. Ntago Haaland we ya myaka ya mbere yongeye kugaruka, nako Haaland buri mukino wose aba ufite igitego kandi baba mufitiye ubwoba. Ntago ari nka Haaland waseze ishize. Rero bitandukanye na Mohamed Salah waseze ishize. Ntago ari we Mohamed Salah ubu ngubu. Mohamed Salah nako byagoranye. Rero Haaland yongeye kuba Haaland nyine, arimo aratsinda bya bitego by'abataka. Didier, kangushimire cyane. Mbwira abakunzi ba Talk Rwanda ku bijyanye na siporo bakore subscribe, tugiye kujya tubaha amakuru ya siporo asesenguranye, ubuhanga bwimbitse kandi amakuru yo mu bambere. Rero kansoze nkubaza ikibazo, urabona shampiyona y'Ubwongereza izagenda gute? Usoza uhita uvuga no kuri El Clasico dutegereje. Shampiyona y'Ubwongereza nje ndabona ikugeze iki gihe irimo competition. Urabona za Bournemouth ziri gutsinda, za Crystal Palace ukabona ko zirimo zirasufura ariko ziri kunganya. Arsenal iratsinda niyoboye, Chelsea iri gutsinda, Man City nuko. Ariko
tukagira n'ikipe ziri kudutungura za Tottenham twe twizeye ko zizajya zitsinda umukino kundi ariko nyine ukabona ko iratsinda umukino umwe undi kawunganya Chelsea gatsinda umukino undi kawutakaza amakarita menshi y'umutuku ariko shampiyona haracyari kare byanze bikunze nko mu mikino ingahe iri imbere tuzatubona ibintu bigenda byicangura tubona shampiyona igenda ikomeza ni ibyo ngibyo kuri shampiyona y'Ubwongereza ariko ndagira ngo mbwire buri muntu wese ko shampiyona y'Ubwongereza iraryoshye mukurikire shampiyona y'Ubwongereza kandi tubagezeho ubusesenguzi bwimbitse akangaka ni nk'agatonyanga mu nyanja mbo Eric Clasico igiye kuba hari ikipe imwe itari mu bihe byiza ikipe ya Barcelona igiye gusura Real Madrid iri mu bihe byiza abakinnyi bayo barahari Mbappe yagarutse ameze neza Vina arahari Rodrigo Aragoje arahari ba Mastantuono barahari Jude Bellingham aragaruka umukino arawucyaza ukina ameze neza ariko Barcelona ifite ikibazo cy'imvune kuvunikisha umwataka nka Robert Lewandowski abazamu bayo bombi babiri bakaba badahari Gavi akaba adahari ndagira ngo nkubwire ko Barcelona ifite ibibazo bikomeye by'imvune ariko Rafinha yagarutse Rafinha arafite amahirwe menshi yo kuzakina Eric Clasico Lamine Yamal arahari Ferran Torres arahari Pedri arahari zimwe muri moteri za Barcelona Pedri Frankie de Jong barahari twizeye ko uriya mukino wenda buriya Clasico igira ibyayo imikino ibikomeye igira ibyayo ntabwo twe tuzi ko Man yatsinda Liverpool ariko buriya imikino ikomeye ikipe zirakina ubundi tukaza kubona itandukaniro ry'ibitego yego ku giti cyawe nihe kipe ubona izatsinda ni win cyane draw ni win ikipe imwe cyangwa hazabaho draw ku giti cyanje ni win y'ikipe imwe ni win y'ikipe imwe urashobora kuyivuga cyangwa tuzabirebe nyuma tuzabirebe nyuma nibyo byiza kuko aha ngiye kukubwira nshobora kukubwira nk'umufana ariko reka tuzabirebe nyuma wenda nakubwira inyuma ya kamera reka ngushimire cyane mbwira abakunzi ba Talk Rwanda bakunze iki kiganiro ari ubwa mbere bageze kuri Talk Rwanda bakore subscribe ubundi bajye babana natwe imiganiro dukora umunsi ku munsi bagaruka ku makuru na documentary haba muri siporo imyidagaduro politike ndetse n'utundi kababwire ngo ibihe byiza nibyo tubifuriza aho muri hose.